Hingga mo hingga kay ko RAM mo hingga RAM ta computer ni RAM kay ko mo nukhan ro kat hai na rang khulo ko phone mo no mo hingga thepa na ta oh my god thepa woi mono screw na ta ma khayo ni so hey guys, welcome back to a new video. Tini ke college na hoite si video start khlaijak class hoba ke bo krei ang sajung no sing tini khorok ni si tai khoroksa tongo tolao ta ke bo bai krei nya ang ke bo khaja tolao kisa bini busy ngo bagai baro tong tong ang sajung sini level 5 pe kata engkai tini ni video jono rok thumbnail tai title nego already no Simon pai khana ke tini ni video ni je content to money main purpose nga ke kaboma boro computer ni knowledge krei baksa kuno saimaya borong ni bagai especially mo tini ni contents namjak mani engka ke tini ni video o je computer ni ekdom knowledge krei rok borok beginner ni timi pro level nga na ang khaklayo amon beginner tini ni video no full night din rona gaham ke explain ke sai khana nai pulis sekang computer setup khaine no hoje suru khai koyektang phunung nai rok na video no full night ongdi engka je computer ni kisa bisa knowledge ganang ke ton kok krei je krei rok kana rok video ni ekdom skip khaioi paithak jora rok night ongdi pulis sekang kai ang norong no bahai ke setup khainai mane rom ni norok ketal phono PC pai khang khang ke bahai ke jotono connection khainai setup khainai amoni tei segan norong no sanai engke ang oro jotono khulok sibe ke mo agi jotono thepajak tongmani do jotono khulok jak mang mo monitor ni mo jotono khulok jak mamang engke ang norong no tak setup khainai ni phurungnai pulis sekang go bahai ke setup khainai engke norong no setup khainai phurungna sekang norong no mo se identify ma khainai mane bo manani mungta mo amo norong no amo siniri na nangranai tarpor norok bahai ke setup khainai saimana he diba engka norok no pulis sekang bo manai tamo ang sanai kaisa kaisa kai pulis ngoron thike sangnai mo hangkang ke monitor mo hangke monitor do mo hangke monitor engka yang tong mo hangke mouse engka mouse ni function tamo mane yang left click khai tamo na right click khai tamo amo ko je purang setup khai on khaimen pore norong nang sai khana nai ta pulis sekang jengko ni mung simi saithana je manani mung engka mo hangke keyboard do mo ni mo hangke keyboard engka mo hangke CPU mo hangke robuji makhana CPU central processing unit no mono khai CPU engka mo hangke UPS mane rom di je kono example current rok thanga ke mane mobile backup chole ta ne backup khaimana amo hai mo UPS mo engkai naji jotono clock jak kasapono kono connection khaijak he jotono clock jak mang ngana rong nang tabu phunungnai bahai ke setup khainai ayango monitor bai yang CPU mo rong no bahai ke connection khainai ang ta phunungnai engkai kisa phunungna pogi thanga mo hangkang ke BGA cable ta mo kai BGA cable ko mo kai norok lo nokha ke sini wana mo kai BGA cable engkai oro tong mo hangke monitor ni power cable mani power cable mo hangke engkai kisa yang tongo mo hangkang ke CPU ni power cable ta he boke ngata ang kasa kasa kai connection khlainai pulis sekang mo BGA cable no connect khainai CPU bai eko mo angor khulongnai bezal hnai mane khulongnai to bezal ya dana fursi bezal hnai mo na already khulogli ata engka mo ke khulogo engka mo ke go thepa ota oro dawi mane mo no oro screw hai dungo nat mono taj ma khai to duita gamon pore mono ang tabuk CPU be connection khaine monitor be CPU no nai de norok kasa port nong nai gete kisno rok no oron bang sai khana ro na norok mo sai me gane bahai connection khaine he diba mo engkai ko mo audio output ni je audio ni output khaime ni go mo mic ni darom ni nang kun kaisa voice record pan khaine ni ngani ni mic to nangnai bile go mic khaime no engkai ko mo ko audio ni output rom ni nang u pharo gai phano speaker phano thepa oi na output khaine engkai mo output ni jack ta engkai mo ko BGA ni connector oro engkai je BGA cable tawa angor thepanai amo thepaman jaga engkai mo engkai ko USB port mo khai engkai ko mo khai HDMI ni mo khai USB ni engkai mo engkai Ethernet tamo engkai mo engkai rom din ta ni computer ro LAN cable ni nogo connection khajak tongo go LAN cable no internet connection khaina go Ethernet bai connection ma khlai ta engkai norok ngi ma khana yango mo engkai PCI rok ta PCI slot rok engkai ko mo engkai SMPS ni power supply khlaimani ta mo engkai oro connector rimani ngata bang BGA cable no sang thepanai he mo BGA cable mono ma he thepanai he oh my god thepa woi mono screw na tai ma khayo ni o BGA cable no mojonar BGA for connection khane puro ori ki dawoi sekang mono
kaham ke dawi mon nat hai tong mon taj ma khayo hi duiti gino mon lose rong kha ni yango monitor ni su khaya parang ni video omo haita gamoni bagai display sung yang na amon bag mono crack khai thepare je prono thepana puro ngai he monitor bai CPU to connection kha ga tabo ke keyboard ni bagai thepanai ngai ko keyboard ni line USB mo ke tag ni ke USB do agi ni ke PS to port rok se amoro mo phlo ganang agi ni ke bom hai ngo tong mani ta ke USB mang he or thepai mano buskang khon thepai mano je japan thepai mano ke mo ga CPU ang thepanai mo ke keyboard ni line thepa ka he tabo ngang ke mouse ni line thepanai mo ngang ke mouse ni he oro finally sini 80% complete dong raka ama haita now nugi man kana yango thasing nang je audio ni output oro tongo jack ngai komo mic ni jack oro tongo om haita ngai tabuk ngai BGA cable theba kya mouse theba kya keyboard theba kya tabuk ngai power cable ni bagai matha banai ngai pulis kang CPU ni power cable himo kai he CPU ni power cable SMPS power ni bagai moha power cable e ugologos port tong nai di he gamono mo hege thepa nai ta CPU ni power cable theba kya tabo ke monitor ro power cable ni nai iko mo ke monitor ni power cable same no CPU ni be power cable mo ke yango tolo port tongo power cable ni nai bagai aja go ma go ta port power cable ni bagai finally mo jotono power cable theba kya kai BGA cable theba kya kai mouse te keyboard ni jotono connection khaibe kya tabo gangke borok oro power sinai direct UPS theba sinai UPS rom ni UPS sara bo direct theboi banai mano current kai UPS o theba gangkai rom ni current thang pano 15 minute jodi ni computer soli tongnai ta backup dinai amon bag mo UPS goro ulogo finally na de iko UPS ang jotono power cable theba kya tabo kai mo PC on khaisinai UPS on khaisina oro kisa press khai oma ke yakar mara na gota ke ko monitor shung kha khaisinai kisa load ngan lewo karon tange ke mo kom dam ni PC bala kamon bali kisa load ngan lewo ta processor kom bala processor i3 7 generation mo Intel ni kamon bali kisa on ngani lewta ke finally nom nogoi man khnai ko on ka PC ta on mani pore yang kan rong no sanai ko ekta shortcut key robo rong no phunu nai ke mo mouse no bai ke chalok nai amar phunu nai rong no ko ekta rong nai tongdi ke finally PC on ka rong nogoi man khnai ko kai tabong ke rong nang kisa sam rong ni knowledge ni bagang CPU bising ni hardware component rong no kisa phunok nai kai motor ta khlobe phunok nang sombhob ya machine already khlok jang tongo am phunok na ngana di ko orang hore sengnai mong kangke SMPS do mane yango power supply kene SMPS mane switch mode power supply ta mong ke o motherboard to je part of bus bolt current nang omono convert khai honai mo SMPS ta mong ke to motherboard ngai je processor ke o fan ni tolago processor tongo ta chikon chase amsuksa ngai mong ke to fan mane CPU heating khake mane cooling khame ta thanda khame ngai mong ke RAM mong ke RAM ta computer ni RAM ke komo nukhan ro kat hai jang khulobe phunukana eko omong ke computer ni RAM mo omai ke chabai mari uta ro omai khai ofan ke mari uta eno kharap sangai thango goro nung duita RAM thebe mano nongore 8GB theba kan goro 8GB thebe mano 16GB RAM omai ke no khlai mano ta ngai yang rogo tongmayo moga PC slot graphic card theba maro omai ro ka moga PC slot ro rong no man kana moga ke DVD section moga ke HDD section mane hard disk drive ta mane
room bohini mano ekbar bismo storage ta mongke RAM mongke room bohin mangata storage ta hard disk drive tabung dinu to mo hai krei maximum jaga SSD card mang solo mong kisa slow ta ke mo 250 GB ni rok no man kana 250 GB mo hard disk rok no man mai kana kai ka agini mongka agini PC sinto mo ka agini mouse ni ko jack rok kai ko mo hai PS2 port no mo kai tani ke USB mangsi mongka agini PS2 port ta rok no man kana CPU bisingo o mo hai tongbai uta jotono tabung kan kita orang nang mouse no baik kita log nai mo mouse no baik kita log nai keyboard no baik yang konai penung nai PC penung liang ngotek saja penung nai o saka ke fan okre tunggu amun beber ke fan dong ta na anja suman PC penung suman kaham ke pule sekang mouse ni kok salangai mouse tamo mane mouse kasang ke pointer hinjago example kok norong suja ko bujina thanga ke nengrong di example kok nata mini norong ni to jotonin tas mobile tong android nang tabo kasa kun kasa program krong nang kan nang tare jasibe o mai ke sini ada bang same o mouse di kambo mono nang tabo example kok ta google chrome mo krong nang ke nang ko mo mouse no nang o mai ke selo le kan ke lo le wona di ko no man kana he ang no mouse ni pointer ta kotor ka phone kan no jibon kan no ya phang tang mono kotor ka phone kan mo pointer no te kotor ka phone kan takisha tagle no kotor ka no kana bego pointer ni kam ke mane mouse ni kam ke ne ko mai ni tak o program krong nang ke ngar trang track khainai ne ta google chrome krong nang ka aro tangge o pointer aro trang lai ta gar trang ge ta rom yang example ko google chrome nang open khainani nang ke ne mouse no bhage chalok nai kan ke nai di moyango left side be right side nai di dui bak khajak tongon aro mane yango left side di kan ke right okay click khlai mani nang example ko mo ta omon open khaina ke no okay ma sine le omon ei kam khayo ta yang left side di ke pro okay ni kam khayo mo ke yango right side di ke option ni kam khayo nang example ko mono nang tak delete khaina ke nang pin option ma tik lanya right click khaina ke no isa processing tong nai omai ke nukja hota nang tabo kun kasa nang PC o pula sakang open khai gan ke tama khai refresh ma khai tang ke PC speed chole nani bagita nang PC refresh khana ke tam khana right click ma khai ara bai nang no ma nai ko refresh nang joto bar nang refresh kasa sang ni PC speed chole nai mane nang program rok go nang phat open khai ni speed ngai ta omo hai o mouse ni kam nang bujiman kana yang left side gi singang kan ka okay ngo yang right side gi singang ka option mo jab omo hai ta ni right side singang ka option mo nai nang ta left ri kan ka nang left bai nang kuno select ro khai man hai omo hai ke je kuno omo hai ke select ro khai man ta okay wa sidai omo hai ke tu kan ka no select ro khai man ta tak ni example ko mod su file chukti ang select khala jang ke left side gi sinai omo hai ke tu kan ni he tu select thang bai nunggu man kana ga ke naro buji man kana mouse ni kam tamo ehe omo ngomo he lo rekhang kai ko yang omo hang dong ta he ga tawo okay khang tak google chrome ko jekun kaisa clock no kana ang tak mo kaisa mo file chrome na kai nangora double click ma khaine amo kaisa ni ekbar click khai meng ya double click nang lo loge crack ma khaine ngai ko loading ni jongo file on ta clock ni no phone na ni ro no man kana nang MS Word ta khapsak tabo MS Word ta nge tabo ke keyboard no joton saina no nang je kono bune message rakhana nge type rakhai deba ngamo hai ehi amara size kotor ko proof nai pointer kotor khaja ko ke si sinta lesun no mouse ni keyboard kai ko to na tak kun ka se jani nangaro tabo je tuno se kai ko mas kai oro number click kai na amo to no sa na gram to sai mana hai ba lagi te kisa basic bahage copy ro khai na example ko je kun ka se ka nang mono copy khai na ni ke tam khai na shortcut ki ko ekta sanai amo ke control C ngang ke copy khai man ko example ko nang mono select khai ka ang mono ta copy khai na ni gang ka nang direct
control liwe si ek logi click ma khane mo already click ni thanga don ma delete khai tak paste ke thong kana tang ro paste khane ni control b pe paste khane ni ta control b ya khe ni ang thasing je copy khame na mo nujab khai control c ke copy khame ni control b ke paste khame ni ta kai tin sa select khai ni mane ta nang mono mouse by nang omai ke select khai ho ni direct shortcut by select khai ni ke control a nang kai ko omai ke select nujab ta control a nang kai ko select all man je joto je page to je kono select all khai ni ke control a ta কয়েকটা নরং তো বুঝি মা খানা রক গাই নরং যত নি শর্টকাট কি সাপার নরং বুঝিস মাংলা ফার্স্ট টাইম লেহে দে রাত্রি ট্রেন নরং বুঝি নাই আমা হাইতে গুগল রক নরং নাই মানো শর্টকাট কি নি সার্চ খাইতা এই নরং তো বুঝি মান খানা বাহাইকে পিসি সেটআপ খাইনাই বাহাইকে পিসি রক সালক নাই আমা হাই রকটা के फाइनली नरक तो जतनो काम के साइमन खना आं तो नरक न जे आनि मानसाक बुजोरिका तपन आं नरक जत साइमल या तांगे के भिडियो टेबो 1 घंटा नि से ऊपर सिं थाना नरक टेबो काम के साना का ट्रक ट्रक माय के नरक न गना नरक टेबो साइमन मुजों नरक कमेन्ट खालायदि आं टेबो भिडियो टु ना नरक न गाय नरक तो खाखलायो काम के बुजि मान खना हनै नरक दिनि भिडियो नाय जे कम्प्युटर नि सम्बन्धे किसाफन नलेज क्रि रक किसाले साइमन खना तब जत साइमे अपन खाखलायो आं किसाले नरक साइमन खना हनै गाय भिडियो न ताइ बिसिल रलिया ब्लॉग न नरक पुले जे पाइथाक जरा नाइट मन बागै बिलाय बेकना हामबाय इंगे ताबो चैनल सब्सक्राइब खालाय भिडियो नाइट नरक जे सब्सक्राइब खालाय जरि ताइ लाइक दि ताइ शेयर खायदि कतार कतार बरक न जते आनि भिडियो बरक कताल नुगै जे सब्सक्राइब खालायन तै गाय तिनि ब्लॉग हम सना हाय नरक नेक्स्ट ब्लॉग दतिन मालाय फिने बाय